abahungu barabesha cyane kuko uwo munsi nyene je navuye kwa vendredi ku mugoroba vendredi mu gatondo nawe ku mugoroba yaragiye ngeze muhira bagomba banshwanire cyasanga hariyo abandi bameze nka jewe bavuga si wewe mwaratewe nawe nube ngaha mahaheze iminsi ndabaho nabi fisinda haheze nk'ukwezi sabi turayaga mbwira ko babimeze neza barusundi mukozi dimanche bimeze neza tangorane lendi tutogenda kwa muganga kuraba inda umwana bimeze tangora kundi umutima ndabera ibintu byose byafasha mu buzima ntawe ikintu nambara ntabere ibyo ndya ndakama n'amaraso mu maboko sigara neza gushikaho mbyara ndabaraho nabi ndahangayika ariko naragize ubwoba hari n'abampanuye ngo ndayikureyo nyine ndahangayika cyane ndagira ubwoba mbwa nkiyumvira ndayikuyeyo biza kugenda gute ko numva ngo inda y'ukwezi n'inusu ari ya mbere utarigiye twanda n'imwe ucufa uyikoreye mujyana nayo ndahangayika nyene mugabo ndihangana kwisha kwihangana nagiye gutora ubwenge bwo kurondera ubuzima ndose 10,000 indi ifise amezi 7 nze ndabura ikintu meka mu mwana ndabura nico ndamwambika nikamba mbere sinari ndayifise niho nabyara nyine ndamurera nkagenda gusaba ahantu uti ndakuremire uze kumpa amahera makeya bakanka kuyama bagaca bambara gato ngo ufise umwana ngo nitwo guha akazi umwana akarira nkarira ashonje nkarira nawe akarira nkabura ikintu nambara nkabura isabune nkabura amavuta byose iyo bari abahungu n'abana babi baba bana beza mutararyamana mumaze kuryamana gufata ko atanakuzi hari n'abandi bahungu bambwiye ngo dukundane mugabo nkavuga ati abahungu nawe azohava centendereka nihangane uburendi hanganye ndatuje kandi ndizeye ko ndironka umugabo w'isezerano